السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa yasaruna al-Qur'an. tuli mu ku applyinga amateeka ge twasoma agalamula ennyukuta eya sukuun eya nun ne tanwin. tuli mu ga applyinga, otegedde. In fact gonna agema bega shadda tanwin wat maddi byonna. Naam, agamba nti a'udhu billahi minash shaitan rajim. Abatta twagamba nti eno tugibuliza mu eno tetujatula abatta qur rabbi qudza eno lam ebulya mu ra'u, okitegedde. mahatu immassahu sharru wakategedde. immassahu sharru min rabbihim mirra so simira nedda nga ra abazima ra eyabakyala abali mu senior 6 abo bagamba ra marra mirra nedda sebo ga mirra mir rabbihim ajil lana ain jilla ende bagisoma ajil lana balli ene buli ya mweno isegede noga nti ballillahi mimuddakirin katubigatte tugambe abatta qur rabbi mahattu immassahu sharru immassahu sharru min rabbihim ajil lana ballillahi min muddakir inefuka sukune min muddakir nkudiem abatta qur rabbi mahattu immassahu sharru min rabbihim ajil lana ballillahi min muddakir kategedde tukomye okwebyo insha Allah tandikiraawo.